Mbek mai suga luna tu elo ni mama ampi payai. Bertone tak apa mati. Ma. Ma kasih ko seba. Di mana tama TV meja. Ma. Hei seba magai. Hei mana kau sama aku nak ni. Hei tak nak apa tu. Hei pang seba hei. Mesin tu. Ma topi. Kuasa nasipi ko meja seba malah ketudu. Ada yang remak wujudku nih sipi. Kalau nak makan aja deh plate nasipi deh mana nasipi tahu nggak kok? Kira-kira kak sedua setoni nasipi deh plate nasipi. Nak anak bela. Mana anak bela. Buat tunggu nasa segera nasipi mejang. Padahal daster na plate nasipi si buat tunggu. Lu nak usah perlu tuh tamat di rumah sakit. Yang mana sulara lalu ku di mari di tengah pecakanan be. Hawa aku pasti metutin roye. Beteng. Oh sebe pulu manang cari-cari sebe jenis manu ke tu palu esuk tu aju. Pulu manang tak gatu-gatu he. Pulu ni dia mah, dia boleh ya pak dan buka peso. Saya boleh sih mah bali-bali na ye deh. Dia apa tu pak uka peso mau apa seba? Dia tahu tu na suliku ko. Nak kamu tu nak buat suliku na ye. Panggil dia gadi bisa suruh aku lainnya. Usur ko bama puluh cari-cari, sebab suruh ko bama puluh cari-cari lu atau merem ko tulu. Lalu berkati mempulungi. Ini ada puluh pak di tas selesai. Pau na supelako ya mata na na supelako. Ya tu nasi teko aku malah lalu belah siti. Ama, angkan kapat 35 kilo wala lagi. Pali wato ngeresal lan ko kampung deh. Pana mo sa di ngotot sa di mata ma. Iga ngar pemerintah ko ye deh. Nyaw pa ko ya de matono codok pengen deh ndak to pengen. Puange. Elo tengen sa di bor ti kun taro ala leung kesina. Dulu ko di songkok-songkok. Pak demo tu gak kepakai kat kampung ni pak digagah haji. Iya mantu balik pe cantik. Boleh kat di Mekah mata se Madinah. Pokoknya katilik-tilik mana cantik. Sila de ke Bandung aku ye deh. Yang kena ke papa tak tahu yang motor dia nang kena ruye. Weh, kau kena oleh pemerung dia gaga. Anakku suruh. Weh, dia nang ruye kapai. Lo meni balu motor ye. Dia tahu ngan oleh meru motor ye monopos ni. Aku tanya apa dulu. Omure, temo na belayan ko nyai siti. Wah, dia napa boro witi ko ya nak he. Pak berkedo bau tu dua dia tonu le pemerung ya nak manu metoni witi ko kasi lo toni monopos. Tanya witi tahu aku tenang omure. Bolani siti. Gena peti maya. Dia gak pak beluk peti maya aku nak dia di peti ki di ko make ki nak. Langsung ki ba di limpung di lemek ki di pak seleh ki nak. Magalo ka pakol di limpung si sakidi makokoy. Pak le mo to di po. Ela to jidang telinga. Elo ko mengaji nak. Wah dia ni yak kepawa terima pade ko pak macuan tu elo ko mengaji dia. Anak-anak ambil pak guru mengaji nak ko macuan pade ko tu dia nu pak guru. Tar ki ke pangi di mure. Halo? 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 Pantak dia udah bati-bati. Waktu dibawa kak sedih taruh ke bawah pesedih timur. Mede ni dia memang nyamuk dia memang nyamuk di kampung ya urus di motorok ku ya ini. Cocok tuh kak sedih ni ya atalekeng. Lo kaknya mana nak? Ini ya betul semata le. Puaku ni dua anak puaku deh tuh kesini lo ke mana ya tom. Puang ni cocok kak sedih motor apa lu? Ya contoh anak sedih jamir udah sengi live stream menjadi konten kreator na jenis tu kak sedih. Pang. Ang kata LC ko. Hey, timur belah siti. Maksudmu? LC? Ulangi saya pengadamir, ulangi saya wangkelingan. Lo jamu-jamu timun na ito baru na ba? Capek dok ko timun na yay deh. Dia itu gagawa di saya ngakak ya ko dia gaga. Denis tengah haji ya. Dia misalnya saku, ya aja dia masuk lape. Kesugi na kampung riol ko ye. Weh, Denis tengah ye teruplo kan jemu-jemu. Ini dia saja dia masuk lape ya apa boleh penampilan. Bisa mau kak?
Iya telah haji sompa susilawati pata surga de mawawo. Iko riolo tu mula aku ke mako ke iya. Iya maka tening mako ke kampung ikwe de. Dia udah lo mir mati ke yeso. Mata kola dek aku si lo kupol di bata ye. Temu di belai siti. Dewi lah biar aku mati keng. Dewi lah orang mati keng. Tapi pada percing ku maku tanah ku tepu ya jin apa ya haji sompa susilawati pata suruga. Jalan ke popoti mumu ke tu sembara lo mobil berkah hoi. Pak lupa hoi ku cina apa jagro. Misa mui ko aji sompa. Deh tu gangan di caw-caw ka haji di kampung ye. Iya bawang, aji del masulape. Orang ko tu kalau ko sapa belakun reku. Iya. Wadika tu macam sugi aja dia masulape wadika macam sugi tu dia macam seksi kak. Kayak ku masalah. Wak berangi ye. Cigau ko. Ya mau ir bulan siti. Weh mbok bulan sale padan ri. Apa biasa tedek mama saya. Weh. Apa lu tu kampung ya? Panggil tu malika ada masuk malino. Nage. Tombe pamete tak roh. Bulan namu siti nak. Nasi kating ito. Ye, belana. Tolong namu kerja. Makale sedih pakai nedi. Kamu tumbek kepang. Oh Siti! Oh Siti, tingkat tengah mo. Tahu dia dah. Itu nak tengok minimak ke. Abang.